هون بخير هاتن تماشاوان هێژا بەرنمەیەکە نوودا دیسات کوردی هین دبمدا ئەم پێشبەری وەنا تەماشاوان هێژا دەرسا بووریدا ئەم لەسەر قەرتافە نینیە سەکنی بوون ئەمە ئیرۆ ژوێ دەرێ بەردەوام بکن ئەم کارم بێژن هەیە هەنێک قەرتافە نینیە هەیە لەورا گەلێک جیهان تێ بکارانین بەێ تەماشاوان هێژا هەواڵی مەشی لێ پێشبەری منە لە هێویا منە و بخێر هاتنەوالنەوە چاوانە باشم سەر چاوێ مهاتن خودی جۆرازی بێن بەێ مەگۆ چێ ئەمێل سەر قەرتافێن نینیە مەگۆ مێ بسەکنن دەرسێ بووری دەژی ئەم سەر هەنێکی سەکنی بوون لێ بەلێ مەگۆ ئەفگەلێکی دناو زمێندا تێ بکارانین ئەمە ئیرۆ دیسا ئالیەکی وێ جودا ببێژن مەگوتبوو دو کوردیدا دیسە سەر ناوێمە دو کوردیدا قەرتاف ئاجەم کارم بێژین چێ قەرتافێن کوردی هەردێکژی چێ دەبن لە کوردیدا قەرتاف مەگوتبوو ئەم یێ قەرتافێن کێشانی ئەم سەروات سەکن پشترەژی مەگۆ قەرتافە نینیە مە گەلێک جەهادە مە بکارانی بوو ئەم سەروێ سەکنی بوون یعنی دلێکەرە گەلێکادا ئەمە ئیرۆ چێتر لەسەر ئالیێ ناوان ناودێران بسەکنن مەگۆ چە قەرتافە نینیە بەێ قەرتافە نینیە مەگۆ چێ مەگۆ ئەز ناخۆم ئەز ناچم ئەز نکارم ئەز نابم من نەدیت من نەکرد ئەزێ نەکەم من نەکریە بڤی ڕەنگی مە دلێکەرادا دفێلادا مە بکارانی ئەم سەروێ باسەکنین ئێدی ڕۆژی ئەمێل سەر ناوان بسەکنن یعنی قەرتافە نینیە جارە تێ پێشیە ناوانژی بناوارەژی تێ بکارانی چاواتکێ دیسان ناوان نینی دکێ چاوە مەسەلا ئەس بێژم دەرسامە کوردیە بەێ ئەف هەڤۆکەکە ئێرێنیە ئەمە بێ نینی چاوە بکەن ئەن بێژن دەرسامە نەکوردیە بەێ یعنی چاوە بوو تەنێ پێوەکە ئاجی قەرتافە نە یانژیان نینیە تێ پێشیە ناوان و چاوا دەبێ ئەم بێژن وێ هەڤۆکێ ئاژی وێ پەیوێ نینی دیکە مامۆستا تشتێک پرسم حتا نەها ئیپەری هون لەسەر ئاوێسەکە نا یادا me van dûn neyni ji bu çi bêjî mesela kuvere ber nava ya da ji were ber lêkera kana bike neyni ama tu hûn ser bê nesekinin mesela bê kes em dibêjin em ser sekinin tamam em venekî tam xilas bikin em ê ser wê jî wekî dê dixwazim hûn jî mînakekê bidin ji bo navan ne keremke cîhat ez ne tembûrvarim ne jî dengbêjim ez ne tembûrvanim ne jî dengbêjim ez ne tembûrvanim ne jî dengbêjim belê me got ez ne tembûrvanim ne jî dengbêjim em karin bêjin straneke kurdî heye divê çê divê ez dengbêjim tembûrvanim te ew hevok çawa kir te neyînî kir ne dengbêj binivîsin dengbêj navê dengbêj ez karim bêjim strana dibêjim belê yani cihêwa di dîroka Kurdî de di dîroka muzîka Kurdî de gelekî girîng e cihêwa gelekî mihîm e em dibêjin çi bi Tirkî derî sedî sed belkî meaneya vê pêvêtirkî de tune bê em karin bêjin sanatçı ne yani nêzîkî vê ye Ozan belki sanatçı anjî Ozan Mamosta tiştekî divir da bibêjim ji bo vê neyînê ne tembûrvanim ez kanim usta jî bibêjim tembûrvan nînim anjî belê ev vî jî têne bikaranîn yani çêtir peyvan nîn ji bo tunebûnê tê bikaranîn mesela dibêjin çi mesela dibêjinekî re nan bi te re heye dibê nan bi min re nîne yani ji bo tunebûnê yani yok olma em bêjin çêtir bo wê tê bikaranîn lê ew jî heye herêm na jî ji bedêla nê yani ji bedêla qertafa neyîniyê jî tê bikaranîn em kar bêjin nexelete kiremke ez xwendekarim ez ne mamoste me ez xwendekarim ez ne mamoste me
مامۆستەمە بەێ مەگۆ چێ ئەف نینی دکێ ئەس کارم بێژم عینی پێڤک دە ترکی دەژی تێ بکارانی ترکی دەبێژن چێ وەکە چاوە مەسە ترکی ئەم بێژن هەڤۆگەکێ دەبێژن ئەحمێت مثل Ali ve Veli gelmedi. Yani Türkiye ve kijan neyinid ki ev qertafa me. Lebele carna aynı ev neye Kurdi de Türkiye de cihatiye bkaranin. Mesela bejinçe ne Ali geldi ne Veli. Ne geldi yani gelmedi. Yani dvirdeki jan hevoke neyini dike ev qertafa ne. Lvederin yalnız her düzey nahatına. Beli her düzey nahatına yani. Yani Kürdican bejinçe en bejin ne Ali hat ne Veli hat. Yani ne Veli hat yani em karin bejin Veli nehat edime ev ne Ali kiriye nav beravada. Yani çava mesela Kürdiyen bejin ne Ali hat ne Veli. Bejin hat. Ma çava kir. Yani Ali ne hat bedelawe ma Ali xısana beravada. Yani disa tiştek cüdane bu. Lebeli emnak çiye hevoka bejin lekeriye. Le magoçe navandaji. Mesela bejin ez ne mamosteme. Yani mamosteme ereni. Ez ne mamosteme neyini. Yani jid bejin ev nelve derebu. Ev ne لوی دره بو بله لوی درجی دیسا چاوات که اف قرطاف و هواکه نینی دکه دیسا نه هاتیه سر لیکره هاتیه سر ناوان بله وکیدن نه جار جارانتی پیشیا ناوکی وی ناوی تنه از کارم بجم نینی دکه و معنیه که جدا دده وی ناوی یعنی ناوکی نو تی بکار دردخي حولي لفي درجة مكارم بيجن وكا قرتافة بيجة سازة يعني بتركي يفهمكي بيجن قرتافة بيجة ساز يفهمكي حتى أنا ما قلت شيء ما قلت قرتافة كيشانية إيدي الفيدري د وظيفة قرتافة بيجة سازية ده تيبك هرانين كرمك قرطافة نيني خلاص هم لا يعني تريد عين قرطافة لبلي تشكي وظيفة وتجدابو بلي هاتي جدابو مثلا بيجن شيء أن بيجن نيار يعني الفيدر يار شيء دوست هفالة برانا نويا يار أن بيجن فلانكس ياري فلانكس يعني جي حزدكي حجي كريابي إيديت بيجن نيار يعني ye ne dost, ye ne heval. Yani bir Türkiye düşman bejin ne? Dijmin belki. Ne yar. Bejin düşman. Belki düşman ji peyva dijimin derketiye. Vakiden bejin için ne qenç. Mustafa PVK ba hafte nivisandı. Bele hafte nivisandı. Yani hafte mane ki cüda derdixi. Ne qenç. Qenç ye baş, ne qenç ye ne baş. Ne qenç. Bejinçi kötü. Ne? Mesela bejin ev insaneki ne qenca. İnsaneki ne qenca. Yani kötü biridir. Böyle. Peşiren bejinçi neçar. Neçar çiye? Fakir. Fakir. Anji beçare, çaresizim bejin. Neçar. Çaresiz. Yani manaya çaresizliği edici bir çeki fakiri hayne o ya. هلا ما بريد قال فقير كن دبيجام نچارن أنا من نچارن يعني إذا بفلان تشكر بچما تكر بأم چار نچار من يعني بيچاره مجبوري بله معلومة بتيجي معناه فقيري جدا كذي أنا بيجين فلان كاس نخوشة شو هي خوش هي أنا خوش إيدين بيجين نخوش يعني شو أبويا جبوي إنساني بتركي بيجين خسته يا خسته هاتيه بكاراني نخوش يعني معناه نديدج مثلا خوارن نخوشه الفيدري معناه جدايه للفيدري تامبويا نافكي جدا نويا يعني أوا كنت بأف خوارن نخوشه تاني
وی هەڤۆکێ نینی دکە لە لێ دەری معنەیەکە جودا دەردەخی ji خۆشیە نەخۆش یعنی هەستا نەخۆش هەستا هەتا سترانەوەی هەیە بێ ئەس نەخۆشم وەرە سەر من سترانەکە کەونە یانژن بێژن فلان کەس نەرازیە نەرازی معنیاوی چییە؟ گایری مەمنون ترکی بەلکی نە نەرازی gayri memnun. Memnuniyetsizlik. Memnuniyetsizlik anji. Mesela beje falan kes narazı bu naxwa nişanda. Ne? Vakit bir kadar. Ama işte netevi am sadi sad nikarin bejin. Yani belki avj berxwa çebuya. Yani çavan bejin tawandın heye ihtimalek ku mesela tawandın çiye tiştaku mrov tkarib tawini natav yani tiştaku naye tawandın bükülmez bir terki belki jur derket yani tam nizan. Beli. Vakiden bejin için nemir. Nemir. Kiye? Ye nemir. خودت تعالى بوي خودت تعالى كارم كاربين لبلي ناف ام بيجن جانا جواكي دجيج بوي تشتيكو نافدار ونافي از زيدد مينن ام بكارتين نا يكو دمك دريش تينا بكارانين ام كارتين بلي ما قوتشي ما قول نخوش نچار وك نچار نبون جي هيا نبون بون چيه تركي بيجن olmak نه نبون yokluk yani disa ام كارم بيجن فقيري نبون بله ما قلت بفي رنجيجي تين بكارانين يعني جار جاران بيوانجي چه دكن اس خوازم بيجي ببم ور مسر مسألة حسن مسألة بي مسألة بي بله ما قلت ما قو نه gelek cara de Kurdî de tiştê neyînî çê dike lêbelê wekî te gotî bê jî heye êdî bê em karin bêjin zimanzanê me weke qertafê bikar nanîne wî şeklî qebûl nekirine ew weke daçekê qebûl kirine yani mijara me terî ne daçekin lê em dixwazim Kurdî dîsar ser wê bisekinin me gotibû çi mesela b û b û v û r d me ev nakê me gotibûn daçekin بل افجي دا چکک جواناک هيا ايدي قال ام كار بيجم قلمبري نيني درتخي حولي تي بيشيا نافكي اغلبها تي بيشيا نافا ومعناها وا دغهري وقت مثلا من ها ما قلنا تشارنا ام بيجن بيچاره 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 چيه ليسا çaresiz çaresiz بيچاره çaresiz Ama işte lvedere be disa cudate yok. Lvedere cudate nivîsandin. Belê. Yani ez birastî fenakê ez vê jî bibêjim yani belkî her kes weke hevdû nanivîsê lewra ev mixabin ev kêmasî di zimanê Kurdî de heye ji ber ku saziyeke yekbûnê çê bike tune yani di hemî nivîskara de bi aynî rengî nayene nivîsandin. Mesela bêjin hinek cuda hinek jê pêve dinivîsin ev cudati ev em bêjin pirskirêk heye û belkî jî hêdemekî dewam bike êdî înşallah em bawer dikin ku pêşerojê de ev pirskirêk were çareserkirin. Çikû yani em bêjin b jê cuda dinivîsin ji xwe pêve dinivîsin na b jê cuda dinivîsin bê hineka jê pêve dikin hineka jê pêve nakin. Yani ferqa wa ji hev çi ye heye ew tam nehatiye safî kirin mixabin me got bêçare bêmal bêkes bêkes em bêjin bêmal heye bêkes belê berî bêkes ez te got bêkes helbest hate bîram ez ê binivîsim helbestvanekî me jê hatî gotiye kesk û bêkes kesk û bêkes kesk û bêkes nîne cara her kesek tê carekî bêkesim bêkesim cara neçare tê
li çara min were. Belê yani li vê dirê em karin bêjin kîjan sinetê hunerî em karin bêjin yan jî hunerê edebî bikaranîne gelek jê tê de hene mesela bêjin kes tê de heye dî sê çar ciha li vê dirê dibêjin çi tekrîr dibêjin wekî dî car tê de heye wekî dî çare heye hem em karin bêjin ew alîtarasyon dibêjin we belkî di dibistanê de dîtiye ew hunerên edebî an jî em karin bêjin tekrîr gelekî zimanekî xweşik levaniye çi dibêje dibê kesk û bêkes nîne yani ti kesî bêkes bê xwedî tune cara her kesek tê carekî yani her kesî re demeke ku em bêjin hewceyê tiştekî tune bê yani rehmetiyê xilas bibe heye yani her kesekî rehetiyê xweşiyê dibîne lê dibê ez bêkesim û cara neçare tê dibê ew pirsgirêkê min ew derd û kulê min bêçare ne yani dermanê we û çareya we tune ye ew qet halê min nexweş e lê cara min were bêje ji kê re ji dîlbera xwe re an jî ji xaliqê xwe re dibêje ji min re bibe care. Belê yani bê kes bê mal ev yani bê Bêzar. bê gelek cara di Kurdî tê bikaranîn mesela bêjin bêsemağ 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 çi ye hûn dizanin bêsemağ yani belkî tam di Tirkî de maneyek em bêjin maneya wê tune ye yani zor dayanan veya dayanma gücü olmayan em bêjin çaw ji delayê çi dibêjin tembel Takat mı? ne em bêjin bir dayanma gücü eksik diyelim dayanma gücü Dayanıksız. Takatsız Dayanıksız desek belki. daha manalı olmaz. ne dayanıksız ne ji boy insana tê bikaranîn ji boy belkî eşyaya tê bikaranîn yani dayanıksız ne û lê bêsemağ ji boy insana tê bikaranîn yek ku mesela de îşekî de dewam nekin û xebat û sebatê nekin ji ware dibêjin çi filan kes bêsemağ e Yetersiz. Bel- Sabırsız. yetersiz belki em bêjin yetersiz yani yetersiz jî tam wê manê çik nakê Besabır, Elê sabırsız. em nêzîkî wê İstikrarsız. maneyekî istikrarsız belkî istikrarsız em jê re Her bêjin şey emrinizin. He? Her şey Belê emrinizin. em kar belkî bê istikrarsız wekî din bêjin çi bêzirav bêzirav ev çawa tê xwendin Hesencan Ziraf, zirav an zirav ziraf. zirav ne yani ev jî Kurdî de piçikî girîng e rastî yani derî gelek tîpê Kurdî ji Tirkî cuda têne xwendin têne telafûz kirin divê em bala xwe baş bidnevê yani tin hat divê bixwînî dibêje zirav maneya wê xira dibe maneya wê tê guhertin lê ku tu bi rastî bêj dibe bê zirav Zira. zirav zirav çi ye zirav öd dibêjim Tirkî zirav binivîsim öd Tirî dibêjin işte adamın ödü koptu yani ziravî qetiyan dibêjim Kurdî bên ziravî qetiye ziravêm qeta yê bêzirav maneya wê jî Korkusuz ha. na bêzirav qorqaq yê jêhatê yê biziravin belê bêzirav qorqaq Bêzar korkak. bêzirav bêzirav qorqaq yê bizirav jî yê jêhatî yê bi cesaret yê ku tirsawa tunevî bêzirav me got yani ev çekî mühîm e ne çekî gelekî mühîm e yani z em bêjin belkî Kurdî de zêkek heye di alfabê de lê belê li gor her peyvê weke hevdûn nayê telafûz kirin ev di gelek em karin bêjin tîpên dî de jî heye wekî tên bêjin çi filan kes bêkêr e bêkêr ev jî dîsa peyveke girîng e ji bo telafûza wê mesela vinakê bixwîne me bêjin çi kêr kêr yani maneya bıçak kêr jî tê mane lê belê çîka ve telafûza wê gotina wê ji kêrê cuda ye yani em bêjin filan kes bêkêr e ya ki bir bıçaksızdır. Kerayı tune. Ne mane? Bekir işe yaramaz. Bekir. Ne? O ne işsiz? İşsiz ne gör? İşsiz. Bekir. Ne Ha, işsiz? işe yaramaz. Yani kili işe ki ne? Niye ku am bejin ne cihati ben jwaret bejin falan kasi ki bekira. Yani ne kadar tişekip ki jnav işan ne kadar der kevi. Yani cilka xojave der naxi. Bekir. Yani ef mühime. Am bejin çi? Bekir. Çi mane bejin? İşe yaramaz. İşe yaramaz. Yani ev geleki mühime. Mesela bizim filan kes bikirhatiye. Tecdila bikirhati dibe bikirhati manaya xrad be. Bikirhati. Kerem ki. Falan kas
بجهاتي بكيرهاتي ها بجهاتي تقولون اللي هي لما اري جهاتي معناها عينيها بكار بيجن همان معناه اللي بلي معناه وعيننا اللي بلي قوتني وان دب هيفي جهف جدانه يعني هر ممكن بيجي قال لك كلمات بيجن جهاتي جي ود بيجن كيرهاتي جي بيفا كريجي بنويسم بيجن شي فلان كاس بزمانه اجي بدفو بزمانه بزمان شي بزار بزار وبزمان يعني بزار ده معناه ده هم معناه زاروك çocuk işte بكارن هم معناه ديل بله زمان وانا ديل او معناه هنا مكارن بيجن بله وقتی ما خلاص بنهما نوين تيجون برسن هنا ج پیوکا نینی وجداچکا به نعم نه بله بإذن خدين درس جديد أعمل سر بيجين نا قرطافين بيجي صاص هم بسكنين كنت أكيد بيجين يفهم إكلري بله تبع شبانه هجا أم إيروجي جهانا داوية كردي هندبم وقت ما الفيدر خلاص بو ده برنامج جديدة ده درس جديدة إن شاء الله أمي دي ساب هفربن بمينة خير وخوشية ده بخاطري